Hamjambo, tata wanyu wa Ngogoyo ni acokereria muthenya wa umuthi na ndamugeithia na ngethi cia mwathani o haria hothe muri. Muigwe mwe karibu muno thiini wa channel ya tata wa Ngogoyo. Ndimuraga haha niho tukaga guthoma maundu matiganite, maundu mega uria twagirwo ni ikara thiini wa micii itu. No muthi ndenda kwaria ohoro wa ikiro cia wendo. Ikiro cia wendo ri cikoragwo ciriri ko tondu wendo ni uri ikiro citiganite. Koguo ndenda kwariria ohoro wa ikiro cia wendo. Wewe hau ndukae kwehera, itikira ku like, gushare na subscribe channel ya tata wa Ngogoyo. Na ageni aria othe megutujoin muthenya wa umuthi mwe karibu sana na muigwa mwe muci na muigwa mwendekete. Nitumwendete muno, family ya tata wa Ngogoyo ni yamuhita ugeni, muigwa mwe hare hagirire. Riu ri we uwe ikiro cigana cia wendo icio nicio ndenda kwariria muthenya wa umuthi tondu ni andu aingi ma confusaga ikiro cia wendo. Ni hari mundu ungikwira ni ngwendete, hari mundu ungikwira I'm thinking of you, ni hari mundu ungikwira yani maundu maingi. Ikiro icio nicio ndenda tumenye nigetha ukahotaga ku differentiate kana ukahota wikata ukahotaga gutofautisha. Taru ni ungiuka unjire maybe I love you ri ni ngwiciria uhoro ucio ni nguoa na njira ingi na we ringi ndugwikaga ati ndukugeria kumini uria ukunjiraga na njira iyo, no ni ndawoya na njira yake ati ni unyendete muno. Koguo ikiro icio nicio ndenda tuthome muthenya wa umuthi. Na muthi ngwambiria na point number 1. Point number 1 ri ni hari mundu ungiuka akwire atiriri I want you. Mundu angikwira I want you ri wiciragie mundu ucio akwira atia I want you, ni woka wera tata wa Ngogoyo I want you tata wa Ngogoyo. Ngeciria hihi urenda kunjira atia I want you translate-aga atiriri I want you ni kura mundu ni uramudesire kumudesire atia ni uradesire gukoma nake I want you ndirakwenda koguo uranidisa gwika ate ukoma nani gutire undu ungi urenda nani. We bata waku ni wiki ate, we bata waku ni uke ukome nani, wirute thina waku wiki ate ukunje kibari giaku withire. Uguo ni kuga I want you ikoragwo ikimaanisha maita maingi mundu ucio ri ena desire ciaku na we ri ndari na future nawe, gutire undu arenda nawe, arenda tu gukoma nawe acigucame aigua uria ucamaga acoke ehereire. Atumia kana athuri ni ndenda mu differentiate kana airitu na anake ni ndenda mu differentiate. Mundu gukwira I want you wahota gu translate rigi mundu ucio arakwira I want you rigi muhikani nake asa. I want you is a very different word from I love you. Ni indo igiri citiganite. Koguo ungigwa mundu ni akwira I want you ri menya mundu uyu ri arenda kahembe ka uke kana mundu uyu ri arenda kiria we ukuite wita mundurume. Iyo ni point number 1. Point number 2 ni hari mundu ungikwira I need you. I need you ni ngufataire. I need you ni kuga ati ni kwira mundu ni ngufataire. Mundu ucio arakubatara niki? Mundu ucio no ende mukoro mwina future nake tondu kindu uranidi ri ni kindu wina bata nakio na ndungenda giki ati ndungenda gukiehere ugikweherere. Ni ta uria ngiuga atiriri I need this dress ndenda nguo ino ni tondu waki nigetha ndimikagire. Mundu angikwira I need you, either mundurume kana mutumia akwira I need you, wagiro ni gu translate na njira iriku mundu ucio ri ni arenda mukoro mwina future nake. Kwenda tu ni tondu andagi kwe mwinayo, no arakwenda nigetha mwikete nigetha mukoro mwina future nake ati no mwake muci nake kana no mukinyuke ikinya ringi nake. I need you ni kiugo very deep. Mungiwa mundu ni arakwira I need you ri ni kuga mundu ucio I cannot do without you, I need you nigetha rugendo ru ndina ruo ri twambirie twi hamwe tuhote gutwarana hamwe. Koguo ungiwa mundu agikwira I need you ri mundu ucio ni arona future nawe na ni orona no akwoe muikarani nake kana no akuhike muikarani nake tondu ndangenda gukulose, ni arenda mukoro mwinake hau. Point number 3 ni hari mundu ungikwira I like you. I like you ni kuga ati I like you ri ungime translation na githweri ri ikoragwo ithiete kwana na kindu na enwe kiyuga I love you, I need you, I love you, I like you. Ni cithia gata cireka tuciraringana no ni cihire difference. Mungigwa mundu ni arakwira I like you ri mundu ucio akoragwo agikwira atiriri ni ara like ni arenda gukorwo maita maingi ena ngwataniro nawe, ngwataniro ya ndugu yani general ndugu ya kawaida. Mundu ucio ni arenda company yaku ati mundu ucio ona agithi handu arenda guthire ni endaga guthie nawe tondu waki ni tondu ni enjoyaga company yaku. Hindi ria mwinake ri mundu ucio ni iguaga wega, hindi ria mwinake ri mundu ucio ni iguaga akenete I like you yani ni endaga hindi ciothe
nita kuga atiri I like this cloth, I like this something, I like this bag. Ko ni wendaga haria hothe urathire wina bag ino tondu ni weka atia tondu ni umiendete. Koguo ri kindu wendete ri mundu ucio wenda gutinda nakio korwo ni gakuo wendete ri ni utindaga thaa ciothe wikite ati ugekirite tondu ni eka ati tondu ni gagukenagia nake mundu mwinake ri ni wonaga maita maingi ni kuri mundu utangithi handu atari na mundu uri ungi ni andu mendanite ni arata wonage mundurume ni endete mutumia muno na tindo yake wendo wonage mutumia ni endete mundurume muno na hatire ndo yake wendo no ni mendanite matihotaga gutigana ni tondu waki they enjoy each other's company. Oguo ni kuga I like you tari ni ndi arata ingi muno ingimera I like you tondu ndi nao ri ni enjoyaga company yao ngiaria nao na thimu ri ni njiguaga wega ona ndi na stress ni njigua stress ni cieka ati ni njiguaga stress ni cia njeherera koguo ni wagiro ni ku difference I like you na I love you. Ucio ni undu wa gatatu. Point number 4 ri ni hari mundu ungikwira atiri I have feelings for you or I feel you. Mundu angikwira I have feelings for you ri kana I feel you ri augaga atia feelings ciake ni aiguaga ukimuguciriria ni umugucagiriria akuona kana monana nake ri ni aiguaga ugikate ni aiguaga hari no ndureka ate hari no ndu ugwagucaniriria mwakuaniria akaigua hari no ndu araigua ni undu waku. Yani mundu ucio ri ni araku attract kana nawe ri ni ureka ate kana nawe ni uramu attract na mwe mwenda gukorwo ni mweka ate no mwenda gukorwo ni mwakomanie kana nginya ona ni mwagia ndugu ni tondu the feelings are mutual. Inyuothe gutire mundu utarafirira uri ungi ni ndirakufeel nawe ni urandifeel koguo ri feelings icio ciothe cingicemania ri no kona na mwacemania na mundu urafeel ri mwire waku ni wabururuka tondu ni weka ate ni wona kiria urenda wina feelings cia mundu no wende agukugiririe makiria no wende muikaranie nake makiria ungigwa mundu agikwira I feel you ri umenye mundu ucio no wende gutwara feelings icio to another level ati ona no mukomanie nake kana mugie ndugu yake wendo nake. Ucio ni undu wa kana. Undu wa gatano ni hari mundu ungikwira atiri for example mundurume angikwira atiriri na no utweke mutumia mwega kana wone muthuri agikwira atiri kana mwanake na no utweke mutumia mwega ungiigwa mundu ni ambiria gukwira uguo ni ambiria kuga ati no utweke mutumia mwega kana no utweke muthuri mwega ri mundu ucio ni arona fiu mungikarania nake na mwake muciri ucio no urugame no ni areka ati ni aretigira gukwira direct koguo arakwira nake arakwira na njira cia gukwira ati no utweke mutumia mwega kana no utweke muthuri mwega nigetha we nawe ugucie erio umenyera mundu areka ati mundu arakwira na ni wega maita maingi ugikorwo ni urera mundu uguo ri kana ni urera mundu ati hindire urera mundu ati no utuka mutumia mwega kana no utuka muthuri mwega ri ongikorwo ni hari kindu wonete thini wa mundu uyu tiga kwenda kuhithirira mwire uhoro wa ma tondu ni kaba kwiyaria ungiaga kwiyaria ri mundu ucio egutiga hau na thina hikio ni mundu ungi na ikarania mundu ungi na ringi athi to the wrong person na we ni urari the right person end up with the wrong person ni tondu wake ni tondu wa kwaga kwiyaria ungiigwa mundu agikwira ati no utuika mutumia mwega kana no utuika muthuri mwega mundu ucio ni hari na ndumiriri arenda gwika arenda gukinyiria tiga gwitua nyenje tiga gwitua ng'ondu tiga gwitua mburi tiga gwitua ng'ombe mundu ucio hari na message arenda gukinyiria tiga gwitua mundu utaranyitithania gucia erio umenye mundu ucio ni hari ndumiriri aragire gukinyiria koguo mundu ucio aragire gukwira ati no utwike mundu wakwa no nyende tuikaranie nawe because wina quality ciothe cia kindu kiria ingenda hari mutumia. Reke tuthi kuri point number 6. Ni hari mundu ungikwira atiriri I love you ikora kimaanisha ati ni kuga atiri mundu ucio ri ni arenda kwijicommit hari we ni arenda commitment nawe yani ni arenda kwijicommit nawe atiriri ndangenda gukura na mundu ungi arenda mukoro mwina ke tondu ni akwendete na wendo ri akwendete naguo ri ni wendo wa mwanya muno koguo mundu ucio gukwira I love you ri nginya kumbukania tukiugo kiuya kuga I love you ri ni akorwo akirutire wira munene muno ni getha ahote gwika ati ni getha ahote gukiumukania guka gwira ati I love you ungana mundu urakwira I love you ni athiete gaikara thi akiita kamucemanio na kona mundu ingimwira I love you ri ni kiugo kirauma kuma ngoro-ini yakwa na ni ndramaanisha ati ni njikite ati ndi mwendete ndungithi kuri mundu anyhow thi mwirete ati I love you
Aca kiugo I love you ni kiugo kihinya muno muno, koguo ri ndungithio kiraga uria wacemania nake I love you, uria wacemania nake uthio kimwiraga I love you. Aca ni hari mundu specific uthia kuri we ugathio ukamwira atiriri I love you, I love you, ni ngwendete. Kiu ni kiugo kia hinya muno. Ungigwa mundu agikwira I love you ri, it has a deeper meaning ya kuga I love you, ya gukwira I love you, it has a deeper meaning. Undu wa mwisho gwariria muthenya wa muthi ni undu wa kindu gikuitwo I really love you. I really love you ikoragwo ikimaanisha ati haha hena I love you na hena I really love you. Mundu ucio wa kwira I really love you ri ame express her or his deeper love to you. Wendo wake wothe niwe arenda kunengera I really love you. Na mundu maita maingi meririria make tondu I really love you, meririria make kana desire ciake ciothe cikoragwo ciri kuri we era I really love you. Mundu ucio ndakoragwo na mundu ungi endete, ongikorwo ni kumaanisha ongikorwo ti theru enario, mundu ndakoragwo na mundu ungi endete, akorwo meciria make, mwiri wake, ngoro yake, everything akoragwo arorereirie ciothe kuri we, her mind, her soul, her body, mwire indo ciake ciothe akoragwo arorereirie ciothe hari agikwira I really love you. Gutiri undu ungi akoragwo atigitie, akoragwo akimaanisha uria arauga. Koguo gwenda mutofautishe maundu maya. Mundu akwira I like you ndigweciria akwendete ati ndugwate no mukomanie nake. Mundu akwira I feel you ukahota gutofautisha ndwa muthemba uriku. Maita maingi tuguaga magiri ni tondu kana tukagwa moko-ini moru ni tondu tutirahota ku differentiate maundu maya. Gwehoka ati ni ukota ku differentiate mundu agikwira I love you ri na kwira I really love you ri, those are two different things. Ni ukota ku differentiate. Mundu agikwira you can make a good wife ri ni ukuhota kumenya mundu ni message ri kwa renda gukuhe. Mundu agikwira ati I like you ri ni ukumenya mundu uyu aragiria gukwira ati. Mundu agikwira ati I need you ri ni ukuhota kumenya mundu arakwira ati. Na ha undu ngwenda kurikiria naguo njuga ni kuri mundu ungikwira you are lovable. You are lovable ni kuga ati, you are lovable ni kuga ati no wendeke wi kindu kingiendeka. This cloth is lovable, this boy is lovable, this girl is lovable. Wi kindu kingika ati wi kindu kingiendeka. Ni kuri andu matangiendeka, no mundu agikwira ati you are lovable ni kuonania wewe mundu ukika we uri mundu ungihota kwendeka. Koguo gwiciria maundu macio umuthi ni mwanyita. There is a difference between I love you and I really love you. Ni kuri difference gatagati ga kuga you are lovable, ni kuri difference gatagati ga kuga ati you can make a good woman or you can make a good wife. Ni kuri meaning ya mundu agikwira I like you. Ni kuri difference ya mundu agikwira I desire you. Koguo maundu macio mothe ukahota ku differentiate nigetha ndukae kugwa mutego-ini wa kugwa maundu-ini maria matariho. Reke nginyie hau muthenya wa umuthi na ndimwire oro rigi mutikariganio ni gushare, like na go subscribe thiini wa channel ya Eunice Nyambura N kana Tata wa Ngogoyo. Na wona mweka uguo ri Ngai ni ekumurathima muno. Reke nginyie hau hwaini wa umuthi muge na muthenya mwega na kuri ageni muigue mwe mucii. Shalom, shalom, shalom.